2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku jom. Baik. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Selesai. Atas nama terhukum Bustami bin Ilyas agar naik ke atas panggung, dapat kami informasikan terhadap terhukum Bustami bin Ilyas dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Namun terdakwa telah menjalani hukuman kurungan selama 41 hari, maka terhadap terdakwa dipotong hukuman cambuk sebanyak 2 kali menjadi 38 kali. Al-Wujud persiapan. Al-Wujud mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana? Oh, masih bukan ini itu korban ayah, korban ini, korban apa? Al-Wujud persiapan mulai. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
34, 35, 7 persiapan 36, 37, 38, selesai.